Yes, inshuti z'akadasohoka bakunzi ba Nyuzirabo TV birumvikana, turagarutse kugira ngo tubagezeho amakuru adasanzwe arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuba tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Sindi butinde rero ndaza gukubita mbangura, nyamuneka muraza kunyemera dusimbukire hano muri teritwari by'umwihariko ya Masisi, turebere hamwe imirwano ikomeye cyane yongeye guca ibintu mu buryo navuga ko udasanzwe. Nyamuneka by'umwihariko igihugu cy'u Burundi ibyacu byamaze kuba agateranzamba ka nyina wa nzamba, by'umwihariko witwa General Neva ari mu mazi abira. Impamvu uyu mugabo ari mu mazi abira, ni umwe mu bagabo by'umwihariko bakomeje kugenda bakoresha ingufu z'umurengera mu gushora ikijyanye n'akayabo ndetse n'abasirikare benshi, by'umwihariko ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugira ngo baze kwa abigaruza bimwe mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ngira ngo ni na zimwe mu nkuru zikomeye cyane tugiye kuba dukomozaho, ariko kandi tuva imuzi n'imuzingo tugenda tuba updating gatanu kuri gatanu, tubabwira akaboko kanini kamaze kugaragara ku ngabo by'umwihariko z'abarundi mu ntambara iri kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ubu tuvugana mu kanya gato gashize, umupaka wa Katumba ku mupaka w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi hongeye kugaragara abandi basirikare mu buryo navuga ko budasanzwe. Ibintu rero byamaze kuba bigaragaza neza ko bishobora kuza guhindura isura. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye. Tshisekedi yagiye kubonana na Macron, ni amakuru atugezeho rwose i Davos, turaza kuba tubikomozaho tubabwire impamvu nyirizina witwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo nyamuneka yagiye kuba ahura na perezida w'Ubufaransa, ariko kandi turaza kubabwira yuko umudepite wa Amerika yasabye ko M23 yinjizwa mu nzego z'umutekano za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kubikomozaho. Ese ibi bifitanye isano n'ibyaba biri kugenda bitangazwa ku byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje kugenda itangaza. Turaza kuba tubyinjiranamo gatanu kuri gatanu tubabwira uko situation ihagaze. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, by'umwihariko tugende tubabwira byinshi. Ubu tuvugana ibintu bikomeje kuba bibi cyane mu bice by'umujyi wa Uvira. Ahantu turaza kuba tubabwira amakuru menshi atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Si ibyo gusa kandi turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, by'umwihariko hano muri teritwari ya Walikale tubabwira ibijyanye n'imirwano ikomeye cyane yahabyukiye mu masaha ya mu gitondo. Turaza kuba byose tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira hano muri teritwari ya Masisi ku gice cya Gahira, tuba updating tubabwira uko situation ihagaze. Sindi bunatinde kuko aya makuru naza kwinjiramo mu buryo bwihuse kandi nkubite mbangura, kuko nicyo kintu kituraje inshinga. Nyamuneka mu gihugu cy'u Burundi turaza kubabwira amakuru arimo aturuka ku kibuga cy'indege cyitiriwe Mayiko Ndadaye International Airport. Biravugwa ko system y'ikoranabuhanga yamaze kuba yongera kuvaho. Iyi system y'ikoranabuhanga rero biravugwa yuko irimo iravaho, ariko nanone by'umwihariko ngo ikuweho ngo n'igisirikare cyatwirwaneho cya Red Tabara cyangwa se M23, kuko igihugu cy'u Burundi gifite ubwoba yuko ari abantu bashobora kuza by'umwihariko gukora ibitendo hano ku kibuga cy'indege ndetse na Bujumbura muri rusange. Uwitwa Tshisekedi nyuma yo kuva i Davos mu Busuwisi, aho yari yitabiriye inama ya WEF World Economic Forum kwa gatatu tariki ya 21 Mutarama, akagira uruzinduko rero rugufi i Buruseli. Felix Tshisekedi rero yagombaga kuri uyu wa gatanu gusangira ifunguro rya saa sita na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, ndetse ibi bikaba byari kubera i Paris. Nk'uko amakuru rero atugeraho abitangaza kuri radiyo by'umwihariko mpuzamahanga y'Abafaransa RFI, bitangaza by'umwihariko agaragaza ko uyu muhuro wasabwe na Kinshasa, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, rero nicyo gituma cya Afurika n'Ubufaransa bwaragiye bikanywana, by'umwihariko bafite imikoranire bya hafi kuva mu mwaka ushize. Imyanzuro rero igera kuri 2 yagizwemo uruhare i Paris. Nk'urugero, Ubufaransa nibwo bwashishikarije imyanzuro 2 y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku bijyanye n'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bivugwa ko Paris yafashe inshingano
zo gutegura inyandiko kugira ngo ibiganiro n'abandi babigizemo uruhare by'umwihariko bikorwa kandi mu buryo bwiza. Iyo myanzuro rero yombi iragoye cyane kumvikana. Icya mbere ni ukubera ko kutanyura ibindi bihugu bya Afurika ndetse no kubera inshingano atanga, naho icyo cya kabiri kuko ireba manda ya MONUSCO itavugwaho rumwe n'imiryango mpuzamahanga ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugeza magingo aba ari no kuvuga ko ngo hazamo abayobozi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa muri MONUSCO. Biteganyijwe yuko rero ibiganiro bya Felix Tshisekedi na Emmanuel Macron biza kugaruka by'umwihariko ku nama y'i Paris yo ku itariki 30 Ukwakira 2025 ku mahoro n'amajyambere mu karere k'ibiyaga bigari. Nk'uko Paris ibitangaza rero, miliyoni 1 n'igice z'amayero zanyerejwe muri iyi nama n'ibihumbi bigera kuri 70 n'imiryango mpuzamahanga. Inkunga zose rero z'ubutabazi bwihuta zifite agaciro ka miliyoni 850 z'amayero zimaze gutangwa mu buryo bugaragarira buri wese. Ngayo nguko rero, ubwo ibyo ni biri kugenda bivugwa ariko kandi binatangazwa. Nyemera turebere hamwe ibi by'uyu mudepite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubanze turebere hamwe ese ibi by'umudepite bimeze bite. Umudepite uhagarariye Leta ya Texas mu nteko ishinga amategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagaragaje ko kwinjiza abarwanyi ba M23 mu nzego z'umutekano za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari igisubizo cy'intambara imaze imyaka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Depite Luna Jackson, umuganga wahoze ari mu gisirikare cya Amerika, yavuze yuko kuwa kane ubwo komite y'ububanyi n'amahanga mu nteko ishinga amategeko ya Amerika yari yateranye ngo ibaze Leta aho igeze ishyira mu ngiro amasezerano y'amahoro ya Washington yasinywe mu kwezi gushize hagati ya Kinshasa ndetse na Kigali. Ndabona ari byinshi cyane ariko kandi nanone ku rundi ruhande gato reka dukomeze kabisa. Yes, ni ukuvuga ngo rero ibintu byamaze kuba ibindi y'umuhuzabikorwa w'ishyaka rya politike n'umutwe wa AFC-M23 yavuze ko abishe Patrick Lumumba ari abanyapolitike by'umwihariko barwaniye ubwigenge muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza ubwo basize bazwi kandi bari ku butegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaba bene wabo. Aganira rero umunyamakuru mu kiganiro cyihariye nanga yavuze ko ibyabaye kuri Lumumba byari nk'ikintu gikomeye cyane ndetse kandi byagaragaye by'umwihariko guhera za Goma. Yagize ati nibyo bitekerezo bye, nizo filozofi ze. Lumumba ni intwari yacu y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yongeyeho ati abishe Lumumba turabazi kandi abana babo ni abari i Kinshasa. Uyu munsi bavuga ko dushaka guca Kongo mu ibice, mu gihe ubwabo bakoreshaga ibikorwa byo gusenya igihugu by'umwihariko mu buryo bwo kugira ngo ibintu byo bibahire. Yatanze urugero rero ku bikorwa bivangura abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi ndetse n'Abanyamulenge, aho Leta ya Kinshasa ivuga iti abasa abanyekongo. Aha nanga rero agira ati ibyo bivuze ko bavuga igice kidahari by'umwihariko cy'igihugu. Bivuze yuko rero by'umwihariko bashaka kubaka amacakubiri ndetse no guhembera urwango. Ibyo rero ntabwo twebwe tuzaborohera habe na gato, tuzabirwanya. Ibindi biri kugenda bitangazwa by'umwihariko na Leta ya AFC-M23 ariko bikaba birimo biraterwa by'umwihariko na Kinshasa. Kinshasa rwose ikomeje kuba Kinshasa. Reka nkomeze n'iyi nkuru rero. Umuyobozi w'iyi komite Nicolas Simifu yavuze yuko icy'ingenzi cyane mu masezerano y'i Washington ari ibyiciro 4 by'ibikorwa impande zombi ziyemeje, bishingiye ku kuba u Rwanda rwaremereye kuvana ingabo zarwo muri Kongo, ariko gusa ari uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yubahirije gahunda yemejwe no gusenya FDLR.
Smith rero uhagarariye leta ya New Jersey yavuze ko impamvu muzi intambara zikomeje gusenya ndetse zigakora by'umwihariko byinshi birimo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ari uko umutwe wa FDLR n'ingengabitekerezo yawo ya jenoside bikomeje kuba impamvu ya mbere y'impungenge ya leta y'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yunzemo ati ariko uyu munsi dufite impamvu yo kwizera ko uduce tw'abarwanyi ba FDL tugenzurwa na M23 n'u Rwanda, bityo ndifuza kumva amakuru y'ingamba zirimo gufatwa na M23 n'u Rwanda mu kwambura intwaro abo barwanyi. Sarah Trotamo wungirije ushinzwe ibibazo bya Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wari gutanga ibisobanuro ku ruhande rwa leta, yavuze ko FDLR ari ikibazo giteye inkeke ko kandi batakwemererwa gukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati dukomeza gushishikariza leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusenya umutwe wa FDLR nk'uko babyemeje muri aya masezerano, ariko ikintu cy'ingenzi kandi turashaka kubona intambwe zisumbuyeho ziterwa mu gukora ibyo. Sarah Jacobs uhagarariye leta ya California muri iyi nteko we yavuze ko uburyo bwo kubona impande zombi zirimo kunanirwa ndetse no gushyira mu bikorwa ibyo zasinye i Washington DC mu Kuboza. Ati u Rwanda rukomeje kubona ndetse no gufasha umutwe wa M23 kohereje ingabo, imibare iheruka hagati y'ingabo ibihumbi bigera kuri 507 ziri muri Kongo udashyizemo igitero cya Uvira mu guhonyora ubusugire bwa Kongo. Yongeyeho ati igisirikare cya Kongo nacyo nk'uko bivugwa cyakomeje gukorana n'inyeshyamba za FDLR mu buryo bunyuranyije n'amasezerano. Sarah Jacobs avuga ko ibi biba nubwo Marco Rubio ukuriye ububanyi n'amahanga bwa Amerika yavuze ko bazakoresha ububasha bafite mu gutuma amasezerano yubahirizwa ndetse no kubaza u Rwanda ibyo rwiyemeje, ariko ubutegetsi nta bihano bishya cyangwa ibyemezo bageze babafatira ku Rwanda cyangwa se M23. Yongeraho ati kuri njye u Rwanda rugomba guhagarika gufasha M23 ndetse no kuva muri Kongo kugira ngo haboneke amahoro. Kuri Lonnie Jackson, amahoro yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azaboneka ashingiye ku nyungu z'ubukungu. Ibihugu byose byo mu karere by'umwihariko avuga ko u Rwanda n'u Burundi, Uganda nabyo byakura mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro menshi cyane aturuka by'umwihariko muri ibi bihugu. Yongeraho kandi ko ari ingenzi cyane nk'abaturage babona inyungu ivuye muri ubwo bukungu bukakirwa ibikorwa remezo, bityo bakabona inyungu iva mu butaka bwabo. Jackson yagize ati ntekereza ko hakwiye kuba umuhate wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gufata abanyekongo bagize umutwe wa M23 bakinjizwa mu nzego rusange z'umutekano z'igihugu, yaba kubashyira mu gisirikare cyangwa ikindi simbizi, ariko ntekereza ko bikwiye kugira gahunda hakaba uburyo M23 yinjizwa. Impande zombi rero zikabona zo gukurikira mu birimo kuba mu kubyaza umusaruro amabuye y'agaciro mboneza amaherezo aricyo gisubizo kuri iki kibazo. Sarah Trutamari yavuze ko ibyo kwinjiza M23 mu ngabo za Kongo ari ingingo ikomeye cyane mu biganiro bya Doha. Yongeraho ati kandi ikintu kizaganirwaho mu biganiro biri imbere ndetse dushyigikiye cyane ni imihate ihari gukoranya ibyo biganiro, kandi Amerika izakomeza gutanga ubufasha bwa tekinike uko twinjira muri ibyo biganiro. Abategetsi kandi ku rundi ruhande rwa Kongo bamaze amezi atari makeya bavuga kuri byinshi ndetse bagaragaza ko isaha ku isaha iki gihugu cyabo gishobora kuzaba igihugu by'umwihariko kitagendera ku mahame bigendanye no kuba kugeza amagingo aya kiri kugenda gihura n'ibibazo bikomeye cyane. Birumvikana yuko rero ibintu byamaze kuba ibindi bindi, ariko kandi ibintu byamaze kuba
bikara by'umwihariko kuko amakuru menshi cyane akomeje kugenda atugeraho biragaragara yuko no mu bice by'umujyi wa Uvira nyamuneka ibintu bishobora kuza guhindura isura uko amasaha akomeje kugenda yigira imbere muri rusange. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara ni uko ubu tuvugana mu bice bya hano muri teritwari ya Uvira ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu bikomeje kugenda biba ibindi bindi, ivumbi rigikomeje gutumuka mu buryo navuga ko budasanzwe. Impamvu nkubwira ati ibintu bikomeje kugenda biba ibindi bindi ni uko kugeza aya masaha icyitwa abasirikari benshi n'ubundi bagikomeje kugenda bisuka by'umwihariko bava mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe hari ubwoba bwinshi yuko isaha ku isaha nyamuneka ibintu bishobora kuza guhindura isura. Tudatinze rero kuko amakuru ni menshi cyane byaba iminembwe, hariyo amakuru by'umwihariko tugomba kuza kuba tuva imuzi n'imuzingo mu bice bigiye bitandukanye byose, amakuru agiye ariyo tugomba kuza kuba nyamuneka tuva imuzi n'imuzingo, ahubwo nyemerera dukomoze no kuri iyi nkuru. Umujyi wa Uvira by'umwihariko winjiyemo umwijima n'akaga n'icuraburindi kuva mu cyumweru cya tariki 18 z'ukwa mbere 2026, nyuma y'uko ingabo z'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo zivuye muri uriya mujyi. Amahoro yarategerejwe yahindutse amarira, amaraso n'ubwoba bukabije. Abaturage rero ba Uvira bahisemo kuva kuva muri uriya mujyi mu buryo butunguranye kubera ihohoterwa ndengakamere rikomeje gukorerwa abasivile, by'umwihariko urubyiruko rutagira kivurira rukomeje kwibasirwa n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Mu gihe kitarenze iminsi 4 gusa rero imibare yakusanyijwe n'ibiro by'umuryango wa VOA kubikorera i Uvira bigaragaza ko ishusho iteye agahinda gakabije cyane. Abantu barenga 25 bamaze kwicwa, abandi muri abo bakaba ari urubyiruko rwarashwe, mu gihe kandi rwari rufite inzozi zo kubaho mu mahoro no kuba ndetse na murumuna we witwa Fabrice Rubara bakatiwe igihano cy'urupfu na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Vuba aha rero kandi umuvandimwe wa Nanga witwa Didier Irana Nanga yarafashwe afungiwe muri kasho z'urwego rw'iperereza by'umwihariko za gisirikare ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amaze iminsi 10 rero afunzwe akekwaho gutera inkunga ihuriro rya AFC M23 binyuze mu bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibirego rero bamwe mu bakomeje kugenda bagaragara by'umwihariko bagaragaza ko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirimo kirahohotera bikomeye imiryango igiye itandukanye, bayishinza ko ifite aho ihuriye n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Ibi byamaze kuba bitangirwa gushyirwa ku karubanda. Ku rundi ruhande kandi witwa Christophe Basse Nanga, we ni umuvandimwe wa Colonel Nanga, yahisemo guhungira i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nyuma yo kumenya ko inzego z'umutekano zari zatangiye kumushakisha ngo zimufunge. Christophe rero wahoze ari guverineri w'intara Haiti Yole ndetse kandi akaba yaranabaye senateri. Imitungo ye yose nyamuneka yamaze gufatirwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imushinza gukorana na AFC M23. Icyakora we yanakomeje guhakana ibirego avuga yuko by'umwihariko ibi byose aregwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa atari byo habe namba muri rusange. Abagize umuryango wa Nanga rero batangaje yuko ibi bibazo bitakurikira by'umwihariko bo gusa, kuko n'abandi bavandimwe bwose bari hafi ye mu buryo by'umwihariko bugaragara, bose barimo barafatwa, abarimo abashyirwa by'umwihariko muri gereza zigiye zitandukanye mu turere mu materitwari agiye atandukanye y'igihugu. Ibi rero bikaba byose ngo ari ingaruka by'umwihariko z'uwitwa Colonel Nanga, uyu umwe mu bayobozi bakomeye cyane ba AFC M23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo. Ibikorwa rero byo gufunga ndetse no guhunga bijyana n'uko inzego za gisirikare z'umutekano by'umwihariko zikomeje gusahura imitungo aba bagabo, ndetse kandi mu ntara ya Haiti Yole ibi bikorwa byamaze gukorwa n'abasirikare b'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ku mitungo by'umwihariko y'abavandimwe witwa Colonel Nanga. Ibi rero byamaze kuba biteza ikibazo gikomeye cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyemerera duhite tugaruka kuri ano magambo akomeye cyane
amaze gutangazwa na General Sultani Makenga Emmanuel, bigaragara ko yamaze kuba adekarara intambara mu buryo budasubirwaho. Uyu mugabo atangaje amagambo akomeye cyane, amagambo ateye benshi kuyibazaho, amagambo ateye benshi kuyatekerezaho. General Sultani Makenga ati umwaka w'ibihumbi 2026 uzaba umwaka w'akazi gakakaye. By'umwihariko reka iyi nkuru ize ifunguke gato tuyinjiremo mu buryo bukomeye cyane, ariko nitanafunguka turakoresha ubundi buryo kuko ibintu ntago byoroshye muri rusange. Kivu y'Amajyepfo rero ibintu by'umwihariko bikomeje kuba bibi cyane. Inama nkuru y'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo yongeye gushimangira ko yiyemeje